السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن؟ أتمنى أن تكن بخير. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout va bien, Inch'Allah. Et l'autre fois, on a pris les lettres de l'alphabet en arabe et aujourd'hui, on va apprendre ces lettres-là lorsqu'il y a une fath. Comment? Hamza, fatha E, B, fatha B, T, fatha T. Répétez après moi. Hamza, fatha E, B, fatha B, T, fatha T, ث, fatha F, Jim, fatha J, H, fatha H. Personne ne me dit H, non. H, 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 fatha H. Kho, fatha Kho. Personne ne me dit H, non. Kho, Kho, fatha Kho. On a dit que c'est une lettre mufakhama. Del, fatha D, Zel, fatha Z. On a dit qu'on doit sortir un petit bout de la langue. Zel, fatha Z. Ro, fatha Ro. Ro, fatha Ro. Zey, fatha Z. Écoutez bien. Zey, fatha Z. Sin, fatha C. Sin, fatha C. Sin, fatha C. Shin, fatha Sh. Shin, fatha Sh. صاد فتحة صو صاد فتحة صو ضاد فتحة ضو ضاد فتحة ضو طاء فتحة طو طاء فتحة طو ظاء فتحة ظو ظاء فتحة ظو عين فتحة عا عين فتحة عا personne ne me dit عا non c'est عا عا عين فتحة عا غين فتحة غو غين فتحة غو ف فتحة ف ف فتحة ف قاف فتحة قا قاف فتحة قا كيف فتحة ك كيف فتحة ك لام فتحة ل لام فتحة ل ميم فتحة م ميم فتحة م نون فتحة ن نون فتحة ن ه فتحة ه ه فتحة ه واو فتحة و واو فتحة و ي فتحة ي ي فتحة ي. Encore une fois, allons-y. E, B, T, C, J, H, خ, D, Z, R, Z, C, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, ه, و, ي. Donc maintenant, c'est votre tour. Moi, je vais dire et je vais attendre 2 minutes. Vous devez dire après moi. E, B, T, F, D, H, خ, D, Z, R, Z, C, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, ه, و, ي. Je crois que maintenant, c'est facile. Allons-y vite, vite, vite pour le cours d'après, pour prendre les lettres qui se ressemblent en les prononçant et en l'écrivant. Vite, vite, allons-y pour le prochain cours. جزاكم الله خيرا في أمان الله.